Ner malaka nyam biya kamal kanor online TV channel to kon kaler mi jidis me bekon liga jan gwasame de yendi al ner kata dana lingir wayne gwasame kaja bana roy ketin kon lat ko rudin tamare wecca ka so Sudan shirka mangay kon no rey wecca ka so Sudan telemal bana kula rach ka dupi shop ka diok ta danan shingwari larga je wal rey wecca ka juba ka dol dana cha dol netin konti la jias pele mayo tin fight the fact tin charo wuch ka kuäär dakrieng machar kitin charieng machar cha jo ka do bran la gen go jene cha jo jan tame lo chelo ngore la kuäär no chirada dien cho gwade so neme bana je lat ka je neme ka kore bana right ka ta ndani chikuri to ga je re wuch ka palush ka bana nyogo right ka ta dan ti jin bote ga je la y army gwakur kadoma kawulang kanti bano right ketin kon lat ko den wale gorno jinder je nyoga nasin ko kien gor jeno jinder subscribe kade notification bell der je twan ba ko de latiti de kan chomala shup kaji gwas dana pay ga breach ane bana chuo re ko mandande kon len kajan gwasme kore chitwo kare wish ka palosh kan kono kamandanan banalat ka gwade chana roy kata danan chi kume kirma yadit men che neren content rewi ka juba jo convince ka jen wo bike dakring machar bikana watch ano murai kone ka dola cha dola kume spele mayo chi kume spele mayo antama chi karodin queen quarter shop karo kuäär nyam kuäär rode ano Ramadan and la interim chairman ano men to gena gwasame Ramadan and cha kuany la kuäär tem men cha la gwar yek machar wude shal kamo and wo phar kuol chit kame chi kon ling ne gwasen wen wo jen ram chi gujeno bala kuäär ne cha ling ne cha ne ro cha kamrar ano cha petroleum minister pot kan kya jogono bigwa dakrieng machar bijakan eno she look ana sha wude me binyoko jok ala phar kuol chani jogono jin bigwa dakrieng machar bijakan she nok ajen mkulute ka dolan wale kamen cha gwich en mishala da kenene wa tikering midide long wa teljere ngutka eno ne di sha suspend re kuma kaka tada na sha gwi ke ken wo chi keneden kontin atika charko bika kuäär bikana kan balat kane je kake ke sha ka pressure akirma yadit ke bol mel ko do badana gor ko no be kana spele mayo be kana daga je but spele mayo cha ide man dakke de man talk ere gwada danan dol ka dulten take a public figure tung want politician dit te kan wore dol kana mo chet kanjilina te nyaram kel ka spele mayo kana wa gwasamo so ne de ti tin cho gwadul ka mi mo shi surprise kana di alba ko ngake jen wodere talk nere kono ya kwanya tamatin la kwar kane te sha woj pan wude shal ka men Nathaniel yet deputy chairman ka spele mayo men gur Dr. Riek machaten so jen dana le roda la wude me roda declare ala kuäär ntama ka spele mayo ka gwa Dr. Riek machara yu ka juba so na me shabia surprise ban ra ke kwide ka gwasen be ashana ko ben ka kore che to kare woj ka palush kore che to kare wi ka palush me che kono lengane nyenya jankrodian ka jankrodian nyenyo ne ala ken chaga jogono de kan wech nuari de kan wo yodak de kan yad match ken me chanling no ken de kan paloy de kan we chalga me lungu chuk de kan yad match ka de kan mayu de kan yad match antem ka roje payben lat ka jeno ken gor kan de ka wo kan nasir lo chaga jogono de ka wo nasir ke kon ko de kan wo mak an gwal mo chikane shuluk so no mo jene dane jakko bikan jene lo wukare wich ka juba ke palosh wodi na mo cha chuluk ne ken kon ko ga jana ko rodien chume kon lat chukor chu tok re ko mo cha ne ngwan cha ka nektin kane dangbaro ti cha yene tame kum kirma yadit ka kane de to an gwal mo cha te kane ti churien barbo ne de shop ko wel chi rodien bar ne ngwan cha ka nek ne baro cha ka yen ne wel chi rodien bar ntama re wichin winami
so jen ta dan sure la no kene ti kene lugo jen odong de ko liu shi kene de konte shi liu re wi kana ser gwate ci korme to waktan wa shi dwal ko dong de go en winami no na me akel anyok lero de men tup ke we ke jeshen borba te kene ti chala ro te ka dup no ka dup gol guk te lar ken o ne de to kene de konte cha jak de te de kulo backup ki te de kulo lor ne tin kontin chiro den watch de chikulo chikulo to ko ka palosh ko jugo ne ken o biane to biya ko gor ko ne ti jalkan ga pin shugana kulo lok ko gi ken no tayi chikuri to ja don che bo gwa ka na mo kel mishalat no jeje mo jatin ke de kirma yadit SSPDF lo woken re wekan aser no chawra je mo chaja kwen mana diena biya ngajbo la internet chaja gek so telecommunication murung antongomi re wiku lang ko do brana shalat ke je internet chaja gek internet telecommunication atema badlat ke jen wo roy naka ke telephone to gol koken ko do brana shalat ke je ko to kon ke native very special people to roy ke ne kon antongomi so na me akel me de ngach ko do brana tuok anyong man cha nyok tumno gwas me go de jejen bode ken gich ko te ke dini koken te wacha nen bonwo chalat pin winami no ko de ken jejen bode kana makten so na mo amisha kwen otherwise tele kore ke jejen bor shirke me shalinga no kore chi but pan ke je kare ne le bok jene shalingo chare ne mo chaja kapin chaja ne ke jejen bor ka do badan shalat ke je ko kor chi butin ke changder ke lew boga chaja chunak jejen bor so na mo amisho de lat so antama tele milarik ko chata andan let kare ne len chaja ngach so ene mutuogo bikana yik yorping en jejen bor jenta dan len ngwana rodin ke jena me tiko kiena tama tele network ku je mo tele milian kana mandan ene mo dong te garam chigl right ka bana ka jig boko kor gwasen be but tele milian ka tama ko sha network gen chaja gak ku security ka wa chala do ne wa te ga ne te tere na botla nuore tinan ka rwani nuore nan karar so la kan gwada dan te jejen bote tin la kana let kuma kirma yadit kel ka ji Uganda an kur ter kamin biya ngach la kuma gwele force la tet kana kuma abisho la deni nyingjane no ke kan deni ji Uganda ke SSPDF so ne de kana de content ter kur kanwari tilangwana nuari an winami kana kon shadin mat kan woda ba nyane jaka ka do badana shalat so wo kono gwa ke je dan we gwa ano ba buga gad kon biken ka gang ka do badan de kana gang je jenda na gor no de nyoka ye kel ban nyo jum do den bi atemal bye bye